Unang game. Magpili mo sa kabog ani nga chef inyong kuhaon ang base. Kinahanglan nga way mulapas aning pagkuha ninyo. Kay kun masipyat, automatic. Game to. Ang game to ay babae di haigat. Kinahanglan nga paglingi niya di na mo magalihok-lihok. Ay ang masakpang mulihok patag. Sige, kape, kape. Let the game begin. Part Turnel, ano yung apel to gani part? Gipit kaayo part. Lockdown na secure. Way ayuda. Ang yawat ni naman ko ni Kuya Wen. Kay mahatagan daw kog 10,000 karon gawlat pa lamang ko siyang tawag. Matay ako po gani part, gipit kayo. Matay, bitay na kayo itong motor, gabalik-balik yung itong kuliktaw. Oh. Hello. Alam mo ba ako si Willie Revillame? Hello, Meron ka Kap. 10,000! Kailangan mo. Kunahan mo mga matay mo. At kaya ang rabutong isa to oh. Bakit aking nauni mo sa pinil? Ima gani o di mo daghilot. Agay yati. Pagkadako sa dalan, tayo pagod ako natumban. What's up mga mamarang? So karon mag-shoutout ta din sa YouTube. So shout out JC Milian, Jermalyn Morales, Prince Court Vlog, Bakusanon Vlogger, Paliling Lovers, Joy Nova Hutba, Captain Zian, Mr. Kamyas, Abay Palot, Ate Mercedes Magbanwa, Megs Taylor Babilona, The Team Biners, Trabs Nave Bram, Levin Jan Calonia, Justin Jane Manggubat, Chris Ray Biason, Trabs Nave Bram, Levin Jan Calonia, Justin Jane Manggubat, Chris Ray Biason, Davison Mag, Jonah Torres, Gargoles, Denden, Leon Chris Deliza Gisulga, Mary Chris Maurilo, Chinchin Pilones, Dayan Elisa Tadlas, Limbabi Bibo, Mr. Ginfred Vlogs, Wendell Calvo, Gisrel Nyoda, Neil B. Caballero, RJ Espanola, Dayon Ginaline Patoy, Iris Luza, Rojem Sidabia, Bangas TV, Balabag Tabines, Alang Lang Vines, and Mr. Secret TV, Motolab. Oh, katuragan. yes, so salamat sa pagguman ani nga video. O gayo kalimot sa pag-subscribe, pag-click sa notification bell para ma-update mo sa mga upcoming videos na mo dito sa YouTube. So kung ganahan ka magpa-shoutout ko, comment below with hashtag Mamarang. So dito taman, hashtag Mamarang. Secure TV, your greatest weapon against stress. Peace out.